ese wari uzi ko muri Mali hari kubera umukino ukomeye w'ibihugu bikomeye utagaragarira amaso ya benshi? Mu gihe amakuru avuga ko umutekano ukomeje kuzamba, hakavugwa n'urupfu rw'abayobozi bakomeye hamwe n'ihunga ry'abari ku butegetsi, inyuma ya zino mvururu hari ihangana rikomeye hagati y'Uburusiya, Ubufaransa na Amerika. Ubutayu bwa Sahel, aho amasasu atumvikana nk'intambara z'imbere mu gihugu gusa, ahubwo akaba ari intumwa z'ibihugu bikomeye, niho hagaragara uburyo zino mbaraga zihangana zitaziguye. Ingabo z'Abarusiya zaje zizeye ko zije kugarura ituze, ariko zigenda zihura n'inyeshyamba zifite imizi n'imbaraga zitangaje. Biravuga ko nazo zigiye gukuramo akazo. Ese koko ni ukunanirwa kwazo cyangwa ni igice cy'umukino mugari, aho buri ruhande rukoresha amaboko y'inyuma mu gucunga inyungu zarwo muri Sahel? Uyu munsi turagaruka kuri Mali n'intambara ihari, naho ngiye wumva Dijado Dukuze. Abanyemali by'umwihariko abatuye Bamako bari mu ntambara ziri kugwamo benshi, barimo abasirikare n'abasivile. Iyi ntambara Mali iri kurwana yatangiye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 24, imirwano irakomeza kugeza mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 25. Ingabo za Mali zabyutse zitanga gisa n'ubutumwa bw'ihumure, bavuga ko imitwe yitwaje intwari itaramenyekana yateye ibigo bimwe na bimwe bya gisirikare mu murwa mukuru Bamako no mu bindi bice by'igihugu. Mu itangazo zino ngabo zavuze ko imirwano ikomeje, zongeraho ko zirimo gusubiza inyuma bateye. Abategetsi bashishikarije abaturage gukomeza gutuza, ariko babasaba no kuba maso. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mali yahise iburira abanyamerika ibasaba kutava aho bari, nyuma y'amakuru y'ibiturika n'urusaku rw'amasasu. Uwo muburo watanzwe nyuma y'ibyari byumvikanye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kati kiri hafi ya Bamako n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Modibo Keita kiri Bamako. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye abakozi bayo inama yo kwirinda gukorera ingendo aha hantu kugeza andi makuru y'umutekano wizewe abonetse. Ulf Leasing ukuriye akarere ka Sahel mu kigo cyitwa Konrad Adenauer yabwiye BBC ko ibyabaye uko bigaragara ari cyo gitero cya mbere kinini cyane gihuriyemo n'abiyitirira abasilamu kigabwe kuri Mali mu myaka myinshi ishize. Fama yavuze ko irimo kurwana n'imitwe y'iterabwoba itari yamenyekana. Video zahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga zigasesengurwa n'amatsinda y'iperereza agenzura ibitangazwa ku mbuga za internet, zumvikanishaga ko hashobora kuba harabayeho gufatanya hagati y'umutwe wiyitirira Islam wa GNIM n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FLA w'Abatuareg. Kuno gukeka kwaje gushyirwaho akadomo nyuma y'itangazo Mohamed El Maloudu Ramadan, umuvugizi w'umutwe wa Front de Libération des Al-Zawad cyangwa se FLA, ubwo yatangazaga ku mbuga nkoranyambaga ko abarwanyi b'uyu mutwe ari bo bafashe ibirindiro byinshi mu mujyi wa Kidal. Ubutumwa bwe yanashishikarije Burkina Faso na Niger kudatabara. Ibyo bihugu bibiri bitegetswe n'igisirikare bihuriye na Mali mu muryango wa IS wikuye ku muryango munini w'ibihugu byo muri aka karere ka CEDEAO. Abatuye Bamako babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abasirikare bagabye ibitero mu bice binyuranye by'uwo mujyi. Imihanda yerekeza mu bice by'ingenzi irafungwa. Hari umugenzi utarashatse ko amazina yatangazwa wabwiye BBC ko ingendo zose z'indege zaburijwemo mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Mali imaze imyaka ihanganye n'ibitero by'inyeshyamba zigendera ku mahame akaze y'idini ya Islam. Leta ya gisirikare ya Mali iyobowe na Assimi Goïta yageze ku butegetsi mu mwaka wa 2021, isezeranya kongera umutekano no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro. Guhera icyo gihe yahinduye umuvuno, izibukira abafatanyabikorwa mu burengerazuba bw'isi, izibukira abakoranaga nabo mu burengerazuba bw'isi, ishimangira umubano n'abacancuro b'Abarusiya bazwi nka Wagner Group, bamwe bari no hano hakurya. Mu gihe cya vuba kandi Mali yatangiye ubufatanye bwa gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu cya Mali kimaze igihe mu ntambara z'urudaca. Kuri ubu iyi ntambara yatangijwe n'imitwe yitwaje intwaro igendera ku mahame akaze cyane y'idini ya Islam. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 25 Mata 2026 yayinjiranyemo ingufu kubera ko bahise bivugana Lieutenant General Sadio Kamara wari Minisitiri w'Ingabo. Nk'uko byatangajwe na Al Jazeera, ibitero byamuhitanye byagabwe ku rugo rwe ruherereye mu mujyi rwagati Kati n'abarwanyi ba Al-Qaeda n'Abatuareg. Sadio Kamara umwe mu basirikare bakomeye bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi muri Mali mu ntambara za coup d'etat zabaye hagati y'umwaka wa 2020 na 2021. Uretse kuba Kamara yari mu barwanyi bakomeye muri iyi myaka, usanga coup d'etat nyinshi muri Mali kugeza kuri Assimi Goïta uyoboye Mali atari inkuru nshya mu matwi y'abene gihugu. Muri 2012 Mali yinjiye mu bihe bigoye benshi mu basesengura iby'intambara badatinya no kuvuga ko ari byo binakomeje n'uyu munsi. Imitwe yitwaje intwaro mu majyaruguru y'iki gihugu n'abaturage bo mu bwoko bw'Abatuareg nabo bafatwa nk'inyeshyamba. Aba ubasanga mu bice birimo iyi Mali, Niger, Algeria, Libya na Burkina Faso. Muri 2012 leta ya Mali yari ifite intege nke mu kugenzura aho imirwano yaberaga. Abasirikare bamwe ntabwo bari bishimiye uko bayobowe, niko gufata umwanzuro wo gukora coup d'etat. Perezida Amadou Toumani Touré bamukuraho bamushinja ko nta bushobozi afite bwo guhagarika intambara. Zino ngabo nazo zumvaga ko Toumani Touré yananiwe inshingano. Muri 2013 imitwe yitwaje intwaro yibumbiye hamwe ngo ibone uko ihangana n'igisirikare cya leta.
umwe mu mitwe yari ikoroje icyo gihe yarimo witwa Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin wamamaye nka GNIM. Ubufaransa nk'igihugu cyari gifitanye umubano mwiza na Mali cyohereje ingabo zayo ngo zifashe guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Muri 2013 nibwo haje gutorwa Perezida Ibrahim Boubacar Keita. Abenegihugu kino gihe bari biteze ko amahoro yaba agiye kugaruka. Mu mwaka wa 2015 guverinoma ya Mali yasinye amasezerano y'amahoro n'Abatuareg muri cya gice cy'amajyaruguru. Aya masezerano yari ameze nka cirahani ikubite kubera ko Abatuareg bakomeje imigambi yabo mu gihe za ngabo z'Ubufaransa zari zimeze nk'abaringa muri Mali. Uko imyaka yagendaga isimburana niko intambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro yagendaga ikaza umurego. Muri 2020 igisirikare cyaje guhirika Perezida Ibrahim Boubacar Keita wari waratuwe muri 2015 yitezweho kuba umucunguzi. Gusa yagiye kuvanwa ku butegetsi n'igisirikare ubona ko abaturage ba Mali n'ubundi birirwa mu mihanda bigaragambiriza ubutegetsi bwe. Nyuma y'amezi 9 yonyine, no kuvuga muri Gicurasi 2021 nibwo Assimi Goïta yaje gufata ubutegetsi mu yindi kundeta ahita nigira perezida. Mu mpera z'uwo mwaka mu kwezi k'Ukuboza kwa 2021 Mali yakiriye abacancuro b'Abarusiya bari baje gutanga amaboko ku gisirikare cy'igihugu mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Abacancuro bakigera muri Mali, Perezida Assimi Goïta yahise acana umubano na za ngabo z'Ubufaransa, abikora mu mwaka wakurikiye muri 2022. Dusimbutse gato, ibi byagendanye no kuva mu muryango wa CEDEAO, umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika muri 2024, bari bamazemo imyaka ikabakaba 50. Uretse Mali yavuye muri CEDEAO, Burkina Faso na Niger nabyo ni ibindi bihugu byiyomoye maze bishinga inyabutatu ya Confédération des États du Sahel cyangwa se AES. Muri Mutarama ya 2024 leta ya Mali yatangaje ko isheshe amasezerano muri 2015 bagiranye n'Abatuareg bavuga ko batubahirije ibyari bikuye mu masezerano y'amahoro. Muri 2025 muri Nyakanga Assimi Goïta yahawe manda y'imyaka 5 nka perezida. Iyi yari manda ishobora kongerwa nta matora abayeho. Ibi bikaba byaragiye bituma abatavuga rumwe nawe bamushinja guhonyora ireme rya demokrasi. Muri Nzeri 2025 wa mutwe wa GNIM twabonye ko uri mu yagabye bya bitero i Bamako bikanagwamo Lieutenant General Sadio Kamara waje gufunga inzira z'ibikomoka kuri petrole. Muri Mali hahise havuka ibihe by'akanda, abatuye igihugu moto n'imodoka baraziparika, ubuzima busa n'ubuhagaze, ibikorwa by'ubukungu bisubira inyuma. Bararwanye basa n'abacubije uwo mwuka, gusa nk'uko twatangiye byumva ibintu byongeye kuba bibi cyane kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru twasoje. Ibitero bifite imbaraga kandi birimo imitwe ihurije hamwe i Bamako bigaragaza ko imitwe yitwaje intwaro nta gahunda yo gukomereza ibikorwa byabo mu bice by'icyaro no mu nkengero z'umujyi ifite, irashaka gufata umurwa mukuru. Mu by'ukuri ikibazo cya Sahel ntabwo ari intambara yoroshye ishobora gukemurwa n'ingabo ziturutse hanze gusa. Ni uruhurirane rw'ibibazo by'amateka, ubukene n'ubuyobozi budakomeye bwagiye busiga icyuho cyuzurwa n'inyeshyamba. Mu myaka yashize twakubwiye ko Ubufaransa bwagerageje guhangana n'umutekano binyuze mu bikorwa bya gisirikare, ariko buhura n'igitutu cy'abaturage hamwe n'ibibazo byo kudashyikirwa n'ubutegetsi bwo mu karere. Ibi byatumye buva muri Mali busibwa umwanya waje kwinjirwamo n'Uburusiya bwiyemeje kongera ijambo ryabwo muri Afurika. Ikibazo gikomeye ariko ni uko imbaraga z'amahanga zose zigerageza gukemura ikibazo hakoreshejwe ingufu za gisirikare gusa, mu gihe imizi yacyo iri mu mibereho y'abaturage. Inyeshyamba zikorera muri aka karere akenshi zifite aho zihuriye n'amacakubiri y'amoko, ubukene bukabije no kutagira icyizere ku butegetsi. Nubwo Amerika igaragara nk'iri kure y'ibi bikorwa bya hafi, ikomeza kugira uruhare mu buryo bwo gutanga amakuru y'ubutasi no gushyigikira abafatanyabikorwa bayo, ibintu bituma irimo ihangana n'Uburusiya mu buryo butaziguye. Kuri ubu ibi ngibi bituma Sahel iba nk'urubuga rw'intambara itavuzwe, aho ibihugu bikomeye bihangana bitanyuze mu ntambara yeruye, ahubwo bikifashisha inyeshyamba n'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu. Ku baturage bo muri Mali n'ibihugu bihana imbibi, ibi ngibi bivuze ubuzima bukomeje guhungabana, aho buri ruhande ruvuga ko ruzanye amahoro, ariko ku musozo amahoro akagenda bakore. Icyo bigaragaza ni uko gutsinda intambara bisaba ibirenze amasasu, bisaba gukemura ibibazo by'umuzi byatumye aka karere kaba isibaniro ry'inyungu z'amahanga. Umunyamakuru wa Al Jazeera Nicholas Hack yasobanuye ko akurikije biri mu mirongo y'urugamba ibyo kurasana bitazarangira vuba. Yakomeje avuga ko urupfu rwa minisitiri w'ingabo muri Mali General Sadio Kamara rugomba gukoma mu nkokora ingabo ziri ku rugamba bikabakanya ubugabo ku mwanzi barwana nawe. Ku makuru yari yatangajwe ko Perezida Assimi Goïta yaba ari mu barashweho nk'uko minisitiri w'ingabo byagenze, Nicholas Hack yavuze ko Goïta we yakuwe ahari ibitero akajyanwa aho bitari mu yindi ka akaba ari kumwe n'ingabo. Gusa hari n'amakuru avuga ko yarangije kuva muri kino gihugu. Mali irimo irahura n'irisanganya hakiyongeraho ibyo abasirikare b'abacancuro bo mu mutwe wa Wagner Group. Uyu mutwe uherutse gutangaza kuri bugufi kuva muri Mali nyuma y'imyaka igera kuri 3 uhakorera.
kuri uyu wa mbere tariki 27 nibwo washize mu bikorwa ibyo baherukaga gutangaza nk'uko tubikesha BBC. Mu butumwa bashyize kuri X banditse bagaragaza ko ibintu bikomeje kuba bibi muri Kidal. Bakomeje bavuga ko bashobora gufasha mu bindi bice ntibagira andi makuru batanga. Inkuru ya BBC ivuga ko n'Abarusiya banavuze ko mu gihe baguma muri Mali icyo bakora gusa ari gutanga ubufasha mu gutoza ingabo no gutanga ibikoresho by'intambara batagiye ku mirongo y'intambara imbere ku rugamba. Icyateye ubwoba abacancuro ni igitero cyo muri Bulkes cyagabwe na GNIM giheruka guhitana abasirikare babo 30 nk'uko abo muri uyu mutwe wa Wagner babitangaje. Gusa hari n'amakuru avuga ko abapfuye babarirwa mu ijana udashyizemo inkomere. Aba barwanyi BBC ivuga ko nibura umurwanyi umwe muri Wagner muri Mali yahabwaga $3,000 by'amadolari y'Amerika buri kwezi. Ibyakozwe n'aba Barusiya bisa nkaho batiteguye kumenana amaso igihugu kitari icyabo, nubwo Assimi Goïta atandukana n'Abafaransa bisa naho yabashinjaga kutitanga bitewe nuko hari inkunga bamuhaga. Yumvaga ko nihinjiramo amafaranga Abarusiya bazatanga byose, ariko ntabwo ariko biri. Bazinze twabo barigendera bamuta mu menyo ya rubamba. Benshi babashinja gukora nk'ibyo basanzwe bakora hirya no hino muri Afurika. Gusa Abafaransa n'Abanyamerika bivuga ko aribo bashobora kungukira muri izi mvururu zo muri Mali zishobora no guhita zigera mu bindi bihugu nka Burkina Faso, Guinea na Niger. Bakoze kubana natwe rero kuri uyu munsi. Twebwe tuzakomeza kugukurikirana ibibera ku isi yose muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko. Jye wumvaga na Rijado Dukuze.